Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Biru 9, nama Adam Iskandar bin Abdullah, nama matrik 085187. Hari ini saya akan membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan juzuk 2 muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif bin Nordin, nombor matrik 085393. Hari ini saya akan baca surah Al-Fatihah dengan surah pilihan surah Al-Baqarah juzuk 2 muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum, saya Muhammad Hani Asfar bin Muhammad Rashdi, nombor matrik 085702. Saya akan bacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fadil Azwar bin Muhammad Sabri, nombor matrik 085303. Saya akan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seterusnya ayat pilihan surah Al-Baqarah muka surat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu shaddu hubba lillahi walau yarul ladzina zalamu iz yaruna nal azab annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Ramadan bin Syamsuddin, nombor matrik 085312. Saya akan membacakan surah Al-Fatihah dan surah pilihan iaitu surah Al-Baqarah muka surat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, seterusnya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Istabara allazina nattabi'u minal ladzina taba'u wara'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arsyad bin Ruslan, 084646. Surah pilihan ialah surah Al-Baqarah, muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخير من النار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil bin Muhammad Saudi, nombor matrik 085104. Saya akan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang saya akan membaca surah Al-Baqarah juz 2 muka surat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi wa ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim.